nagganas yaw. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Di umuna asurat nga intay idrama ita, kit naggapaw. Iti pagayam tayaw ang nagpailingad itinagan abu ni Pasyaw. Sakpay na papagayam, kablawan kayo man pa itinaimbag kinagasat nga orasyo amin nga wanlapas na. Nagyaman ak unay kada kayaw, amang suporta iti channel tayaw Dance Ilocanaw. Shout out kada kayo amay. Mala, hintay ituloy ang basahan ti surat nga ipatulod ni pagayam tayaw abu ni Pasyaw. Kastoy man ti kunana. Dear Tata Balsamaw, naimbag nga oras maw. Nakapagsurat ak Tata Balsamaw dito'y programam nagganas yaw. Gaputa kayat kumay nga ibinglay ti kapadasa. May papan iti bayaw ka o ti pagtayakan ti istoryak, Tata Balsamaw. Manag-istorya ti bayaw ka. Tirigat na, sambutin na ti umay ag-istorya iti oras ti panangan. Mayata ay nagganasay. Rugyak nga rodain ti agsalaysay. Mangal daw taan, supeng bakal. Naimas tilinutok asidaan ta. Wan, Bonifacio lakay. Mabisinak matang. Nay, simre ka kaunta nakalukat mo tiri daw yaw. Ay, naspak. Ay, nagganas yaw. Nagimas ti sidaan nyo Pinakbut anagado ti sagpaw na karnay. Anyat ibagam ayamanong pangal daw. Kwa, may papanijay na disgrasya iti motorsiklo iti kalman. Apay aya, bayaw pangal daw. Natay kanu mo di driver ti motorsiklaw. Did on arrival kanu di ospital. Basol na, tay sumati dimong par iti truck na saba na. Anya? No kumata na panunot na tinagprenaw, saan kumaan na disgrasya? Saan kumaan na tay ita? Ay namanong pangal daw. Day tamot lagayam ti umay mo istoryaan kada kamay. Ibagbaga lang mo itatap no amuyo mo ti mapaspasamak. Hehe, kaslado day ta si danyo Uuwan bayaw. May sakasirula a pinakbag. No may sakasirula, ay marigatan kayo ang mangibos iti si danyaw. Masapul ti kadwa amangan. Bayaw Bonifacio. Anya? Naima siguro ti romantikal luto a pinakbet bayaw. Ay, naimas bayaw. Agtugaw ka nga rodahin tamangan tayaw. Ayos! Ay, agtugawa ka na. Ay, nagpartak kamutin nagtugaw malong pangaldo. Ay, wala. Sufing, ading kaw. Mabisi na nga rodahin. Nagganas niyaw. Apay dagita manok lakay. Pakpakanumot ida kat malaman. Makasidsidaak iti tinulaan ni itib amanaw, suping bakal. Ay kat mang tiliw kan iti sidaan ta. Day tangarod taramidag, bakit? Iso apakpakanag ida, tapno makakita kiti nalukmag apartya. Dayjay man naglukmag dayjay nga upa, Bonifacio. Jay tarisayan? Wen lakay, jay upa adarisayan. Nalukmag day ta. Daytan titiliwam asidaan ta. Ay, wine, sufeng bakal. Nay, si kamot gayam bayaw pangal daw. Umbay Bonifacio, umayaman makis istorya. Awan ngamin makasarsaritak asabali at tao. Ay, busy daw mo amin ngagbuy-buya iti tibay. Ha? Sige bayaw. Sumr ka. Ay, nagyamanak bayaw Na, nagbanglumo di malutluto si daan niyong bayaw. Ay, uwin bayaw. Aglutluto iti native amanawk ni kabagis maw. Ay, nagganas niyo. Kanayon naimas ti sidsidaan niyo Bayaw. Sana all. Nakaluto kan, sufeng bakit? Paluk na nga klaangan jay bunga ti papaya nga insagpaw ko iti tinulaan native amanaw, klakay. Ay, bakit? Adda ibagak. Apay ayang agar arasas ka, Bonifacio. Anyat ibagam aya. Di mo pigsaan tagsao. Ang mga numakadlaw ni Pangaldo akabagis mo. Ha? Anya nga tano pagawid mo ni bayaw Pangaldaw, bakag? Kita ipay dito'y balay. Kunak no agawid mo't laadagaws. Sikan ati mangibagang agawid. Sikan ata kabagis mo. Sikan ata bayaw mo mag. Sika ata kabagis mo. Agbain kan ka. Ang mga nuguraan nakno pagawid lakay. Ay,
Sinalbag day. Atiw na pa yan ti aso maep iti kanan na. Anya? Sambutin na mo tag-istorya no orasan ti panangan. Ala, baybay amlatan day ta akabagis ko. Awan nga rod pagsapulan na. Wen angam kanayon moten nga umay dito'y balay. Ay, datan ti agparikot iti lamutin na. Nagbuya ka iti basketball iti kalman bayaw. Di matla pumanawain. Tapnumangan kamay na. Sapay rabiain. Agis istorya matlatan. Bayaw, nagbuya ka iti basketball iti kalman, kunak? Kwa? Ay, saan? Bayaw? Among bayaw. Ay, naglaing ag basketball dagiti babaro dito yung lugar tayo. Anya? Nagngangato ti lagtuda. Naglalaing da pa'y ngagwardya. Saan ang makashot dagiti kalaban da? Aya? Way, bayaw! Talon adaras ang nangabak dagiti babaro dito yung lugar tayo. Idinto ta na 0 ti score dagiti kalaban da. Kasta ka day, bayaw? Ay, way, bayaw! Amom di putot ni pare Randy anatayag. Ay na, naglaing nga gikalkag iti bula. Uray lang mabilong jering ti basketball court. Pirmay, naglaing. Ay, sinalbag. Saan matin sumarding agis istorya? Mapisi na kaon. Adan to manin laban da inton bigat bayaw. Taga-poblasyon ka no, dagiti umay dumayo ti basketball dito lugar tayo. Anya? Uy, bayaw. Intan to agbuya. Ay, jak masangaw, bayaw. Adda trabaho. Ni, rabi magayang bayaw. Diyan mo naputan iti panaglabas ti oras. Ay, sumula mabisina kaon. Anya? Dapay nakaluto iti balay tay. Ay, piman mo da tao, bayaw Bonifacio. Maturog aklatan, ngawan karga ti tiyangkaw. Agam, makaamuditan na. Sige. Dito ikan balay amang rabi ay, bayaw. Total, adda ka madtin dito balay may. Ay, nagganas jaw. Ay, agyaman ak bayaw Bonifacio ah. Hulog ka ng langit sa buhay ka. Anya? Ay. Nay, nagatiddoga na si naay dayta, Bonifacio anak kaw. Kaslad na pagparparikot ama. Parikot ko, di bayaw ko, tatang. Ni kadipangal daw, akabagis ni Sufeng. Wen, tatang. Isungag pa isaw. Nagan na pala nga pangal daw, kat saan na mapagtalkan. Ha? Uray di mo ibaga kanyak tararamidin na. Amuklatan. Isungarod anabaakan, tawan ti amuna trabaho. Tatang? Nagsadot. Dandan hindi na pa'y may babati brief na nga umisbaw. Iso ang nagangsag. Anya? Una dagiti lalakay dito lugar tayaw. Adda kano nakatalimang abalitok iti sakaanan da aturod bayaw Bonifacio. Da dyan ay. Jay turod di tadaya, bayaw pangal daw? Uwan bayaw. Sigun pa'y kadako ada. 5 kano adram anaglaod iti nagduduma aklas iti kinabaknang da jay. Aya? Nagganas jaw. Ay nano siya lati makakala iti da jay kinabanang gumatangak iti adu a babae. Anya? Dagiti kakapinta sa babae. Sikogak amin ida. Naay? Ay na, bayaw, kasla mabisina. Nakaluto ka yan. Aha. Nakaluto nga tandi kabagis ka. Makipanganak to dito yun, bayaw. Anya? Ay. Awanan ba inday di abayaw mo? Kasinsin Bonifacio? No siyak ti ka. Ay, takyag na. Ay. Saan? Madiday tang ibagbagam kasinsindana? Apay, agbuteng ka? Awan iti pulita yu ti takrot. Sigikit din, kasinsin. Saan nasaya day tang isurusuro yu kanya kasinsindana? Dakes dita. Joke only, kasinsin Bonifacio. Kun kunaklaang mo't day jay Ha? Tapno nalaklaka ti basol mo. Ngon. Anya? Sika talaga kasinsindana. Awan pa'y nasaya at ngayong bagam. Saan nag-akriminal tapno aramidok day ta? Danogam ka jay subsub na, tapno saanan ang makapangan. Naay, may isa kamait antilibrada. Dagas day tang ibagbagam. Kasanaw, day tala makipangpangan ti amunang aramidan. Awan ti bayaw-bayaw no siyak. Antay. Nagposkol kit di ati panagrup-rupa na.
Imbag kumamad no muna kayo at tulungan kat saan mag... Ay, Sa bali mat aramid na. Taumay mat tumulong amang ibos iti kaninyaw. Ay sinalbag dayjay abayaw mo. Itid mo amin ng kanyak dagiti nagmurngam. Talabaak, Bonifacio lakay. awanan ti labaam amureng ko, Sufeng, bakit? Nalabaa ka? Ha? Apay, Ay, sos, delikado marain. anya ti delikado asasawam lakay. Dahil taman sumungad alibro ay iste managistorya akabsat mau. Ha? Ay. Aprosan naman na ti tiyan na. Kabayatan ti panagnanang agturong dito'y balay. Mabisin man nga tanaday ta kabagis ka. Ay, kartingan ta ti pumanaw, Sufeng. Apay apumanaw ta, kat dito'y ti balay ta. Agistorya man daytan bakit? Nasakitan ti lapayag ka. At daytan. Bayaw Bonifacio, adabit ibagakan ka. Anya ti bagam kanya bayaw pangal daw. Agtugawak pa yata ay na, nabanuga ka nagnang na bayaw. Ay kut, agtugaw ka. Anya ayat ti bagam kanya bayaw. Bakit? Apay aya Bonifacio, anyat ibagam. Hindi ka bagis mau. Apay ni Manong Pangaldaw. Di mo tin agsarding agsistorya. Anya, Kunak no nababalaeng ti bagana. Ngam, 2 orasain. Ngam saan mo tin agsardang. ay nalakay, amom lang aruden ti ugali na. Baybay amlatan. Uwan ang maibusin ti oras ko kinkwana bakit? Pagawido mo. Saan nga rot amakadlaw? Ibagbagak pa yan nga daramida. Anya, Sambutin na mo ito may agistorya no panagluluto. Bagbagay na tinagan na apangal daw. To may agistorya iti oras ti pangal daw. Bayaw, agsubli ka dagaw ta sa anak pa analpas na nagistorya. Ay, naay. Bayaw, agsubli ka Ay na, danugag sanday ta kabagis mo, Sufeng. di mo aramiden day ta Bonifacio. Dakas ti agkabil, paspasurutam latan ti kabagis ko. Pinaltugan na di saka ti kalaban na. Ang nakataray lata di kalaban na. Ha? Kinamat jay bida di kalaban na. Idi nakadanon da iti kalsada. Pinaltugan naman di kalaban na. Ngam saan na napuntaat. Di mo't laagawi din na pa. Nagsakitan tila payag ko adumdum ng iti istorya na. Ite sana nagbayag. Dimteng dagiti pulis. Nagaduda bayaw. Nagpipigsa nga armas tigim da. Mangantayon, nakaluto ako. Nay, nakaluto ni kabagis ka. Mangantayo ka nun bayaw. Uwan bayaw. Hintay mga anayin. Ganas bayaw. Dahito'y ating masida. Sinigang abangos. Nagganas. Ay, kwa bayaw. Ngal-ngalem pa'y anaimbag day takan ka nama. Sakbay kang agsaw. Nagganas nga mintimangan bayaw. Amuyaw. Nagpintas at pelikula day dyan na buyak. Bakbakan ko naman. Ay nakabagis, madamdamakan nga agistorya. Istorya nga raw kada kayo, tabuyan yung tuma day dyan pelikula. Nagpintas sa talaga. Ay, madamdamakan niya istorya, bayaw. Nagpintas di babaya. Ay, sos, anyat mapaspasama kin ka bayaw. Adabimbara iti karabukop ka. Ay sus! Ligatan na ka umangas. Mataya ka saan. Ay, delikadaw na. Ay, tinilmon na matan niya si bubukil ang karne ti babaw. Ay, matay kan bayaw. Diyak kaya ti matay. Diyak kaya to. Tapno maikat yan na ibara akarne iti karabukob na tatabal sa mo, ingagarak adinanaw jay bukot na. As in, literal adinanaw kaw. No jak mariraw, talaw nga agpangato adanog tinaramid kukinkwana. Agingga amairwar na mutlang jay karnay ti baboy anatil mo na. Kasta unay ti panagyaman na kanyak, kaputan nakaangas mutlang itinalukay. Iulay mo na rin.
nalabos mag. No saan kanu agapo kanya, al-alya kumakano itan ni bayaw kaw, tatabal samaw. Manipod ide kanita, mabainan nga umay makipangpangan, iya balay may ni bayaw pangal daw. Nagsapol mo tayo iti panggadan na. Naglabas iti sumagmamanuasaway, nakasapol mo't langay iti babae nga inasawa na. Mala, kastan tatabal samaw, oy pagayam mo, Bonifacio. Nagganasay. Hangkasamuta, dinanog mo ngay. Kanay kat. Nandiyan, karnay, anay bara. Pagayam ko ang Bonifacio, hada talaga ti kakasta klase ti tao. Ang nasayahat mo ta, na nagbalbaliwon ako nam ni bayaw mau. Kat nagsapol pa yan, iti pagtrabahuan na. Kan addaan pa yan iti asawa. Malah, agan anos kayo lantang agasawa. Tani Apo Diyos ti mang subalit kadag iti kinaimbag nga impakpakita yaw kani pangal daw abayaw mau. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggan ti pakasaritan nga impatulod ti pagayam tayo ani Bonifacio. Dito'y drama tayo, nagkanas yaw. Insurat ni Isagani Yalong Bulyeser. Isagsagot ka na kayo di Dance Ilocano YouTube channel. Agyama kami itingkay panang tarabay. Nagkanas yaw. Naibag nga oras yung amin papagayam. Di surat kay iti idrama ita. Kit naggapaw iti pagayam tayo ang nagpailingad itinagan alor na. Kastoy man ti kunana. Dear Tata Balsamaw. Kaya't kuman nga ibinglay ti padas kaw, babaan iti na ito'y a programam ang nagganas diyaw. Ni tatang kaw ti agpilpili iti lalaki apakiin na yata. Dagiti babak nang weno addaan ti kayat na alalaki apara kanya. Ti parikot dita Tata Balsamaw. Jakpay kaya ti makiin na yat. Kaputa kayat ko pa'y ti agbiag kas may sa abalasa. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Apay pinagawid mo adagos jagdat daton ken ka, Lorna? Rabiin tatang, kayat ko ti maturugan. Ay, tanga, sayang da dya lalaki. Nataer ken lang na ti adu ti kwartana. Tatang, Masak bayam ti pampanunuutek, Lorna. Pilyem di makaited iti napinta sa masak bayam. jakpay kayat ti makirelasyon tatang. Sa anak pa'y anak kasagana iti dayta. Ay, danga ka talaga. Makiasawa ka hiday. May mayat ti makiasawa na sapa. Tapno napigsa ka pa nga ganak. Tatang, Ay, di kag kapoy-kapoy. No adagdaton ken kabak nang. Song bata madagosin. Ket makikalay sa kamatan iti mabi. anya? Naimbag nga oras mo, Lorna. Mabalinti o may sumarungkar? Ha? Asino ti sarungkaram, Roel? Sika, Lorna. Umayak kumagdaton kin ka. Itapay lang. Ibaga kong tigasat mo, Roel. Ha? Anya nga tigasat ko, Lorna. Aklonen nakadiadagosen? Awan namnamam kanya. Ha? Anay ko? Nagsakit mo tenday ta nga imbagam? Lorna? Agawid kan, Roel. Diyak pala na ibagbagati na samit nga ayat ko. Pinaay nakadagosen? Una, tapno saan kan nga agbannog nga agdaton pa'y kanyak. Sa anak to ang mabannog, Lorna. Kabaelak ti agdaton iti mabayag. Agawid kan, Roel. Jakpay kayat ti makiinnayat. Ay, sinalbag ka, Lorna. Pinagawid mo adagos ni Rael nga may agdaton ken ka. Imbagak meten tatang. Awan pa'y panawin ko iti day tabanag. Day nga rod na pinta sa masak bayam ti pampanunuot kanakaw. Baknag tinagtaodan ni Rael a pamilya. Ado ti bakada. Uray pa'y tatang. Ado ti kaldingda. Uray pa'y tatang. Adda lima anuang da. Uray pa'y tatang. Adda pa'y baboy da. Ay, uray anya ti bagbagayo tatang.
Nagadupay ti tarakenda manaw. Basta, jakpay kayat ti makiin na yat, tatang. Adda nalawa adagada. Tatang, Adda pa'y kutsida. ay huston tatang. Uray anya pa'y ti ibagbagayo. Jak kayat ti makirelasyon, period. Naimbag nga oras mo, Lorna. Anya ti aramidam dito'y balay, Jojo. Umayak kumagaram kang ka. Anya, may sakamat, Jojo. Jak kayat ti agparam. Amok nga do ti agdatdaton kang ka, Lorna. Ang iduman na kadakwada. Napudno ti panagayat ko kang ka. Agawid kan, Jojo. Awan ti panawin ko ang makisarita kan ka. Mabit lang nga. Ikan na kumamat iti basit lang nga oras sa makisarita kan ka. Anya, Nuaklunam ti ayat ko. Iba nagkadagusin. Adon ti urnong ko. Kabalan ka na biyagain. imbagak maten kan ka. Nga awan panawin ko iti day taabanag. Please, agawid kan, Jojo. Asino nga ay kadagiti agdat-daton ken ka ti kayat mau kaanakan Lorna. Awan ti kayat ko kadakwada antipasing. Jakpay kayat ti makiasawa. Kunak no adan na pilim kadakwada Lorna kaanakan. Nilaang tatang ko ti agganat ang makiasawa akon antipasing. Aya, wan antipasing. Jak amo kini tatang. No apay akayat nak nga ipaasawan. Mga no pampanunutan na laang ti masakbayam taw kaanakan. Amok akayat na ka nga ipaasawa iti baknang. Antipasing. Makasarsaritak metket ni tatang mo kaanakan Lorna. Ibagbaga na pa'y akayat na ti maaddaan iti apukaw. Pakawan antipasing. Jakpay kayat ti makiasawa. Sakit lang ti ulo day ta. Agpilikan kada Jojo ken Rael iti pakiinnayatam, Lorna. Isuda tinapinget niyag daton ken ka. Awan ti kayat ko kadakwada, tatang. Anya? Ay. Bumakit kamitay, Lorna. Agpanunot kan. Narigat ti mabaakan. Anya kumangay ti pagrigatan na, tatang. May mayat ti single Saan nga agsakit ti ulok? Basta. Agpilikan iti pakiinnayatam kadakwada adwa. Agpadadamot abagnang. Napintas ti trabaho da. Ay, uray pa'y tatang. Anya nga uray pa'y, Lorna. Saan ati kayat mo ti masuraot? Siyak ti masuraot. Gaputa siyak ti amam. Tatang. Nagganas na da asawa na. Nang runa no adda kwartana. Naay. Saan kanto nga agrigat? No makiasawa ka iti baknang. Laglagi pom da ita. Sikamanan, Rael? Wen, Lorna. Umay kumanen idaton ti ayat ko ken ka. Agawid kan, Rael. Di nakadin pastre kan di tabalayo. Pagaw-awidan ka lang arudan. Kayat mo pa'y lati sumrag iti balay may. Kayat ka kumapay ang makasarita, Lorna. Day, si Kamed Gayam, Rael Baraw. Ay sumrag ka tagsarita kayo kin ni Lorna nga anak ka. Tatang. Bala, sumrag kan Baraw. Ijay salas ti pagsaritaan niyo adwa. Agyamanak, tata. Anya ngay anak ka. Sinong bata mo ni Rael? Saan, tatang? Abay ngay, kat nagbayag kayo ang nagsarsarita itay. Jakpay kayat ti makiasawa, tatang. Ay, danga! Asinunto ngay ti kadwam di ti balay numataya kaon. Tatang. Kasanaw numataya kun nubigat. Agmay sakan di ti balay. Ay, tila sasawan niyo, tatang. Saan kayo pa'y amatay? Ay, ibagbagak lang ti posible mapasama ak Lorna anak kao. Kasanaw no mabati batak amat maturaw. Ay awanin ati kadwam di ti balay. Tatang. Agpanunot ka man anay bag anak kao. Pagsaya atam ti bagbagakid ka. Naimbag nga oras mau, Lorna. Sikamanan, Jojo. Mabalinti umay sumarungkar. Ay, sumrek ka, Jujaw. Diti unag ti balay ti pagsaritaan nyo kin ni Lorna. Tatang. Mala, agsarita kayo kin ni Jujo J. Salas, Lorna. Okay,
Sinong bata mo ni Jojaw, alakaw? Anya kayo matantatang. Idi si marungkar kanyak ni Rael. Damdamagan nyo no sinong bata kon. Itata ni Jojo mati si marungkar. Damdamagan nyo mat kanyak no sinong bata kon. Di kay maawatan no asino kadakwada ti kayat yo para kanyak. Kaya't mo asawain, adan na pilim kadakwada apakin na yatan, alakaw? Awan tatang. Anya? Awan ti kayat ko kadakwada adwa. Period. Apay anak kaun ulimot ka, Pren Lorna. Anya ka di ti pampanunutom. Ay, Anya ti kayat asawon ti panagsinaay mo, Pren. may papanday to kinitatang pren. Ipilit na ama asawa akon. Anya? Awan ti kayat ko kadagiti ibagbaga na apa asawa ak. Maawata kon ti kayat mo asawan, Pren. No awan ti kayat mo kadagiti agdatdaton kan ka. Amangan no siyak ti kursonadam. Anya, Joke. Rabrabakan ka laeng. Tapno umisem ka, Pren. Ay, nakaseri-seryoso ka ngamin. Ha? Kasta. Umisem ka mo't Pren. Nagpintas ka no nakaisem ka. Ay, no lalaki ak laeng. Amanga no nagdato nakmutten kan ka. Loka. Saan man, Pren? Nagpintas ka, babae. Kas ka la artista. Ay, sumardeng ka man, pren. Di nakrabakan iti kasta. Nagganas, Joe. Anya tinagganas asasawan, pren. Ha? Kwa. Ay, awan, Pren. Lipata mo, Jane Baga. Ay, sos. Ay, di ka pa'y nailasin ka na kan Lorna. Nagpapukis ka matan iti pukis ti lalaki. Uwin andi pasing. Tapno maupay dagiti lalaki ngagdatdaton kanyak. Anya, bagay ko kadimot lang ti pukis ko ahaykat andi pasing. Kasla pukis ti soldadaw. Saan may bagay kan Lorna ka anakan? Kas kalaaglang-langan a lalaki. May ikaw ka lang ang makakita kanyak akastoy ti pukis ko, andi pasing. May bagay mat kanyak ti kastoy a pukis. Ay, sinalbag ka. Kasanon no makita ni tatang mo akas la soldado ti pukis mo. Agunget lakit di dayjay. Makaamu ditan anti pasing. Agunget ni tatang. Sanak amabutag. Asino ti Lorna? Tatang. Siyak da ito'y. Ay, salbag. Apay nagpapukis ka iti pukis ti lalakay, Lorna. Anya ti kahit asawan da itaw. Tumboy ka. Ha? Ay, kwa. Saan tatang? Nagpapukisak tapno awanan ti umay agdaton kanyak alalaki. Ay, kas kalag pampanunot nga alutiit, Lorna. Anya ka din tinaknakan mo, taapay nagpapukis kay ti kasta. Imbagak matin tatang. Yak kayat nga adda umay agdaton kanyak alalaki. Kabusor ko. Anya? No ipilit dapay ti umay dito'y balay. Dakas ti mapasamak kadakwada. Anya? Nagganas, Joe. Nagtaar ka mo tan, Pren Lorna. Magic Uy, kula ati pa nagbaliw mo Nagbaliwak. Gapukan ka, Pren Veron. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Gusto ka, Pren. Saan alalaki ti kayat ko? Nagdikat babae. Ha? Anya? Ibaga kong tagpaiso, Pren. Lalaki tiriknak. Oh my gosh! Nabayagan nga ilimlimad ko tiriknak, Pren. Diyak kayat ti lalaki apakin nayatan. Babae ti kayat ko. What? Ti kayat ko. Siyak ti agdaton. Saan kat asyak ti pagdatunan da? Kat? Adda ka din babae akayat mo apagdatunan? Adan Sino? Sika. Siyak? Sigurado ka asyak ti kayat mo? Kat no ag best friend ta? Urayan Sika nga rod ti kayat ko, Veron. Nagpintas ka. Pren Lorna? Sus, di na kon awagan iti Pren. Awagan naklatan itinagan ko al Loreto. Anya? Loreto? Tinagan mo? Uwin,
Dayta ti kayat ko ngayawag mo kanyak, Veron. Gaputa agdaton akon kan ka. Anya? Ay ayatan ka, Veron. Sika ti kayat ko. Saan kat adagiti lalaki agdatdaton kanyak. Agpada tamot gayam iti marikrik na. Babae mo ti kayat ko. Anya? Ay, ayatan ka mo, Loreto. Ha? Asinaw jay babae nga insangpet mo dito'y balay, Lorna. Tatang, girlfriend ko. Anya? Girlfriend mo ko nam? Kaya masawin, tumboy ka. Tatang, babae ti kayat ko. Jak kayat ti lalaki. Oh no! Isumit lagayam adi mo kaya tilalakay, gaputa tumboy ka, Lorna anak ka. Saanin alor na tinagan ko, tatang? Awagan dak iti Loreto. Dayta ti kayat ko anagan. Ay saan? Sana mabalain. Jak kayat ti tumboy nga anak. Ay jak kayat! Ginuranak anamin pinsan ni tatangkaw, idi nakirelasyonak, iti padak a babae. Talaga alalaki tirignak, tatabal samaw. Nabayag a panawag nga ilimlimid ko a babae, di kayat ko a pakirelasyonan. Urayan niya taramiden ni tatang, talaga adyak kayat, nagiti lalaki a nagdaton kanya. Uray no ginuranak ni tatang, sa anak nagta ang nagliway, ang nagkidaw iti pamakawan kinkwana. Agingga ang napakawan nakbutlaan, tatapal samaw. Kinapudno na, tatapal samaw. May salaang atawan na nagbayag ti relasyon may kini Veraon, gaputa nakiasawa mutlaang iti lalaki. Manipod iti daydi a panagsina may, sa anak mutan ang nakirelasyon pa'y. Nagsapulak iti panggedak ket impamaysaklangan ti atensyon ko ken ni tatangkaw. Alakastan, tatabal sa mo, to'y pagayam mo, Lorna, wenno Loritaw. Lorna pagayam kaw, nasaya at may, ta napakawan na kamutlaang ni tatang mo. Maawatan na ti sitwasyon mo. Sigon iti nakunam iti surat mo, asaan kan ang nakirelasyon pa'y. No, dayta ti desisyon mo, at dalataking ka dayta. Tinapatag ita, at daan kan, itinatalgay apanggedan, ken matulungan pa yan ti amam. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam tayo ani Lorna. Ito'y drama tayo, nagganas nyo! Inyornos para iti-scrape ni Sagani Bulyeser. Isagsagot ka na kayo, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Nagganas nyo! Naimbag nga oras yaw, gagayam iti tangatang. Siyak pailaang apaw, ti makadwayaw, tawan ni tatabal samaw. Na ito iti pagayam yaw, ni patilaw. Ay na, nagganas yaw. Intay man ikambyak, ti pakasaritaan, ti pagayam tayong agnagan, iti talya. Kastoy man ti kunan ni talya. Tingka, tatabal samaw, napintasa mo, abalasang. Naitalaan, tanakutungak. Sana kapauli, ti kinapintas, kadag iti babalasang, dito'y lugar may. Adamo, dagiti agar-aram kanyak. Ket day taman, tinak ibinsa-binsa, tatabal samaw. Bueno papagayam, intay denggay, ti pakasaritaan ni pagayam tayo at talya. Dito'y drama tayaw. Nagganas. Yo! Sabay kumatasan nakapaayon talya. Ay ayatan ka unay. Intot, amang ano kun kunamlaang ay ayatan na. Ngamsaan mo't gayam. Mayak nga rod agaram kan ka, ano kung kunaklaan? Kasanumat ngamin. Maikalimakan, ngayon may nagaram kanyak. Dagiti upat iti kalabos, kat sinong batak mat ida. Ngam, pagamuan, tasanda kun akayat. Ha? Imo na ni Gabay. Sinong batak? Kalpasan ti may sa alawas, and break na kon. May kadwa ni Ricky.
Sinong batak manen? Ngam kalpasan ti 1 week. Inbreak nakmat. Idikwan, sinong batak ni Makoy? Kalpasan manen ti 1 week. Inbreak nakmat. Idikwan, sinong batak manen ni Dado? Kalpasan ti 1 week. Inbreak nakmat. Aya? Apay nga nga imbreak da ka? Agpapada da akal pasan ti 1 week, kat imbreak da ka? Wan nga road. Napintas ka, mait. Saan mat ama ko na nangisit ka? Katamtaman lang ti pudaw mo. Kan atidug ti buhok mo. Wan nga road. Hangam siya, lusong batan nak. Saan ka nga i-break, Talya? Ngamin, talaga nga ay ayatin ka unay-unay, Talya. Sikat ti arapap kong agbalin nga asawak. Agyaman ak no kasta. Intot. Damok pay lang ti agaram kan ka, Talya. Ngam nusong batan na kita, ay siya akong ti kararagsakan na baro dito'y lugar tayo. Ha? Sige Sungbatan ka, intot. Ngamin, amamukan. Nasingput ka abaro. Nagagat ka pa'y amanggad. No kasta, sungbatan na kita. Nga uray damo ka pay lang, Arman. Anya ko matidakas na, sungbatan ka ita. Ay, no kasta, agayan ayatan? Katuan kastamot lati papanan na. Apay nga ibay-bayag ko pa'y laeng ngay. Eh, no kasta, yes! Ay, nagkanasan. Agayan ayatan, Talya. Yahoo! Naragsaka ko na ay. Apay akas ta ti panagkitam kanyak, nanang? Wala, tasaba alimanan alalaki tiin may nagarem ka ni ka. Sakot nakaragrag sa karimwar. Apay, anya ti pakaragsakan na. Nanang, naragsak karimwar. Ngamen, hey, sinong bata kadagos? Sinong bata madagos ni Indaw? Katwan, may kamanon day ta sinong batam. Ngampagamuan tay break da kamot. Ay, saan itan nanang? Nagkariniin tot, adinak to'y break. Ngamin, ay ayatan na ka talaga. Mas dawak man ngamin, Talya. Apay ka di naglakada ka nga i-break, ti agbalin na boyfriend mo. Iti anya arasaon. Diyak mo, nanang. Awan mo ti amok agapo na. Agsidda awak launay, nanang. Day, bikag. Si kamot na ito masabat ka. Nagapwam. Ijay man tali papa. Napanak man gimatang ititinapa asidaan mi ka ni Talya. Aywan gayam. Namuak iti anak ka nga agayan ayat dagayam ay iti anak mo. Uwan, agayan ayat da ka noon. No kasta, agabalayan tanton bekang. Nagganasin jaw, tagabalayan tan. Ketua na. No maikari di anak ko amaikamang iti pamilyayaw. Amang ano saan akayat day di asawam ni Talya nga anak kao, apara iti anak yaw. Ay unay kan, manunatawan tinapalabas sipod pimusay day di asawak, ngamda ka matempay lang, mate. Diyak ngamin malipatan ti balikas na ijay. Ako na, ano mga sawa ni Intot nga anak yaw, kanday di kanubakan lang kan napintas. Hindi pindi ay iti kayat ni Intot. Tay sulakit nga raw ti mga asawa. Amangan no alalyaan nak day di asawam. Ngamin ni Talya tinanobya ti anak yaw. Ay, Rosalia asawak. Nuadda ka man di ta dumdumngag. Itulok mo an ni Talya ti maasawa ni Intot nga anak ta. Madi tinapili. Tamangan no makapili ka iti kugang eh. Na, kasarsaritan ti asawam nga uray awan? Anya nga iti amam, nga mga no adalaeng dito'y abay ta. Indak madlangad. O sige, agawid akon. Ingkamatan iti papanam. Bala, agawid ka nga rudain, abalayan bikang. Wan Talya. Kasta tinasao kanyak nila kay Pitong. Kan abalayan pa yan ti awag na kanyak. Ay kat, nagsaya atin ngay, nanang. Anya nga abalayan. Kat saan kayo pa'y mata nagkalay sa kanintot nga anak na. Ayos lataan, nanang. Ay, naragsakak no itapay lang kat abalayan ti awag yo iti tunggal maysa.
Aguray ka. Ha! Itay pa'y nga dama ang angot ko Agat ang late. Ha? Ay, simro man ti ang lit mo, Talya. Nagdigos akmot itay. Agusar ka man iti judorad. Ha! Agat ang lit ka. Si kagayam day masabat kong agat ang light, Talya. Anya? Nagalas mo ti panagsasaom, Berto? Amang ano sikat ti agat ang lit Kita man talangam? Kasla di ka agdigdigos? Agat ang lit ka. Pway. Pwe, kamot Kunamlan asino ka anatar. Namalangay. Itakan. Hoy, Berto! Sapay la kumata saanan nga agsabat tinalanta. Kunam no asino ka anatar? Di kan tupay agdigdigos? Soron ka? Anya beton day Talya. Imbagak met nga agjudoran ka. Nagpigsa ti angot mo nga agat ang late. Unay kayon ayananang, dilawundak manon. Balasang kan Talya. Ngam kastakit din ti angot mo. Agat ang late ka. Apay, di ka mabayan ka dagiti makapulpulapul mo at tao. Sige nanang, taynak nga rudag digos. Ngam aginanaak pay laang, tanabannog ka nagapoy dya tsindaan. Kun nabara ti bagay. Ala, aginanakan. Tain kanto nagdigos. Kababain ka. Kayan ayat mo gayam ni ang light, intaw. Ha? Sino nga ang lit? Ni Talya. Anya nga ang lit? Asasawam mo't, Berto. No agat ang light, Saka nagpigsa. Nasabat ko ngamin iti na minsan. Una yan. Agat ang light. Nagpigsa pa'y. Ha? Apay, maanusam di kasi babae. Nagado dito ti mabalin mo akayan ayat. Apay pagtatak ko namday nga ang light. Ha? No siya, jak lapagan ano ni Talya. Jak lapag tatak kunan. Ay, adda kagayam intot. Di mo impakpakaam mo nga umay ka ita. Sabay kastoy tilangak. Kalkalpas ko ngamin nagdalos dito'y balay. Iso anak kalingling utak. Nakaululi magkamot intot. Mabiit laang wan. Inak mangisagana iti pagpalamiis ta. Mabiit laang, ha? Sanain. Sige. Inakon Talya. At dagayang papanak kita. Ha? Kwa? Apay ngay, nagbiit ka. Agpalamis, tapay ko ma. Saanin? Sige, inakon. Apay nga taapim manaw adagos ni intot, nanang. Kaslag dardaras. Kunanang adda ka no papanan na. Mga no saan na amaanusan day taangot mau. Agat ang lit ka nga main. Ha? Napigsaya? Ay, unay ka na ya, Talya. Balasang kan. Ngam di mo pa'y amo nga ornosan day tabagim. Saan abali ata napintasak nanang? Anya ti serbi ti pintas mo. No naanglit ka ba? No di ka kat magibabain. Ni nanang mo. Ala, ikagdigos. Magibabain ka talaga. Saan ka day? Akayan ayat mo ni Talya intaot. Ha? Kuwang amin tatang. Ha? Ape nga hindi mo sarunggaran. Kat no ti agayan ayat kat kanayon dapay nga agdate. Di mo samot sa sarunggaran. Saan ang tatang? Nek, ape nga mangkita klangan iti sabaling agbalin akayan ayat ko, tatang. Nay, apay nga dak kayat ti agat ang lit akayan ayat, tatang. Apay nga taadinak mo din sarungkaran ni intot. Kadyak amukan ka Amang ano nagapa kayo nga men? Saan, nanang? Jak pulos inap-apa. Katabang ano makumikom iti trabaho na Kasta nga ta? Kailiw ko na makita, nanang. Ingka kumaayaban iji balayda. Anya! Siyak! Tibaon mau! Alan nanang. Kailiw ko nga minan ni intot.
Isungain kay ayaban. Ay, jakayat. Ha, syakit din ti ibaon ba? Sikat ti mapanidya balay da. Saan ka ta syak ti ibaon mo? Ala ka din, ananang. Iba kayo ang masaksakitak. Tapno umay nagsarungkaran ni Intot. Ala agkapita pa'y bekang. Apag iso, kaburburak lang da ito'y kape. Nagyaman na, pitong. Nakaumay ka man dito'y balay may bekang. Naggapuak di tamyanan. Kat di magasaklaang, taumayak man makikapay. Wana, mala, agkapita. Mayat ti kape. Ada ka din ni Intot. Awan, napaniti trabaho na. Ada ngamin baro a kontrata na itaabalay. Dakkel abalay ti aramidan da. Kastagayam. Isumot lagayam asaan ang mauray ni Talya sumarungkar ni Intot. Kwa, kastunay. Kasano kat agat ang litmet ka nun ni Talya? Ha? Wen, bekang, kasta ti ko na ni Intot nga anak ka. Anya? Iso nga imbes nga wagan ka iti abalayan, saanin na? Tasaan damit gaya man nga agayan ayat. Tako na ni Intot, mangsapol iti sabali akayan ayat na. Ay, katanya nga rot ngay. Sige lata, agsapol lata ni Intot iti sabalay. Saan mo't ngay pilit ni Talya ti bagina kenkwada? Kwa, kastoy nayan niya, bekang. Bagbaga am ngamin di anak mo. Tako na ni Intot nga agat ang litmet ngamin. Ha? Ket dayta tinakadismayaan ni Intot. Tadi na kayat ti kaayan ayat nga agat ang late. May babain ka na unukas jay. Ha? Kwa. Isuabagbagam ti anak mo, taagdigaws. Tapno saan nga agat ang late? Kastati ko na nila kay Pitong Talya. Ay, siyak ti mababain. Mababain apirmay anapan iji balayda. Nanang, iso adi nakasarungkaran ni Intot. Tadi na kan kayat. Agsapol kanulangan iti sabali akaayan ayat na. Anya? Ay, una yun ti kastoy abiyag ko, nanang. Nagganasan ko na kuma. Tadamanin kaayan ayat ko, kat nasingpot abaraw. Ngampalpak manan. Tadi na kun pagan ano? Gapaw iti anglit mo. Agar matakmot iti jodoranta. Ngamde kamot iti agdigos. Nanang. Agaramat ka iti jodorant. Kan kanayon ka nga agdigaws. Tapno saan nga umangot a kilikilem. Bimalbalasangan ka adi mo amo nga urnusan tabagem. Nanang, agpabanglo akon. Basta yung kaibaga ka ni Intot, ngagsinublyan kami. Ay, si katimapan mangibaga no kayat mau. Di na ko ibibiyang dita, tamabain akon. Nay, si kakadiday masabat ka, Talya? Uwan mat, siyak mat day toy. Nagpakulot ka mo nga, May. Saka, ay na, nagbanglukan? Uy na, nabanglo akon ita. Di na kon mauyaw ita. No di kat idayaw na kon. Ha? Bertaw, pakibagaman ka ni Intot nga umay ijibala intun trabe eh. Taornosan mi ti may papan kata kami. Ha? Ni Intot? Ay, awanin na. Addan kayan ayat na sa balay. Adayo na pimpintas ngam sika. Napanglupay Anya? Iso adikan mang namna masublan na ka ni Intot. Ngamain, addan sa balay, akaayan ayat na. Siya ko na mismo timay diti balay yung Intot. Takayat ko apon ka, no adan ka ayan ayat mo sa balay. Kwa, adan sa bali kaayan ayat ko, Talya. Apay ngay, kat saan tapay mo ta nag-break? Nasken ka di pa Apay nga Intot.
Apay ngayon sukat na. Kuha ngamin. Nabangbanglo ngamin ni Labling ng musika. Indot, sweetheart. Adagayam sa nga ilim. Lovely sweetheart. Iso ni Talia. Kumusta kan, Talia? Nukasta? Agayan ayat kayo? Talaga? Agayan ayat kami kinilable. Ket iso ti ikalaisak. Ket pasensya ka na, Talia. Ngamin, adayo bang banglo ni Lable ngam itisika. Apay ngay, Indot. Apay ngay. Nagsakit na unay. Nakasaksakit. Ay na, nasaktanak man unay, tatabal samaw. Ang awan mabalingkaw, gaputa napintas kinabanglaw tayo nang isukatan ni Into. Kanya, managbaybay ngamin itibagik iday. Awan bibiyang kaw, no agat ang litak man. Ang mita, nabanglo akaw, takanayon ang agdigaws, kin agaramatak iti para iti kilikilay, tapno sa anak nga agat ang lay. Ipagayam mau, Talia. Dayta, di pakasaritaan ni Talia, papagayam. Di adalita, kanayon tayo ngaming kumangag, digaws. No nabanglo tayo, iti inal daw. No nadalos ti bagay, makapasaya may iti salunat. Bino papagayam. Di tanti nagpatinggan ti surat ng patulog ni pagayam tayo at Talia. Adinan inla nagta-address na. Dito'y drama tayaw. Nagganas, Diyos. In your nose para iti-scrape ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayaw. I-dance Ilocano YouTube channel. Nagyamang kami, itingkay, panang tarabay. Nagganas yo! Naimbag nga oras yu amin papagayam. Ti surat ngayon tayo ibasa ita, ket impatulog ni pagayam tayo nga andeng. Dinan inlanan ti address na. Kastoy man ti kunada. Dear Tata Balsamaw, naimbag nga oras maw. Nakapagsurat Tata Balsamaw dito'y programa nagganas yaw. Gaputa kayat kumag nga ibinglay ti kapadasa. May papanit ti nubyaw ti inak istoryaan, Tata. Wapo ni Makoy anubyaw. Awan magtimba ko na, gaputa ambo na ti agtrabahaw. Hilaang jak maawatan, ket no apay ang masapol alokay ti relasyon may. Bueno papagayam, hintay nga rudenggan ti surat nga impatulog ni pagayam tayo nga andeng. Ito'y programa tayaw, nagganas yo! Kunaklakit day no artista ti masabat ko, si Kamat Gayam, andeng. Si kakit di mo't Lisa. Nakabistida ka, nakaboots ka pa'y friend. Siguro, ag-date kayo itinobyo man niya. Ay naalam, friend. Ay, kita ang mangkit di. No bagay kumutla ang tikawus ko. Aywan, bagay mo friend. Kas kala artista, iti kasta alangam. Ay nagyaman aklaon na iti kasta ngayon bagam, Lisa. Kat, anya pa'y laang nga iti ururayang friend. Aglugan kan tama nga no agurura yung tinobyom, iti lugar ang nagtulagan nyo. Ay wun nga agpahiso. Bayam, istorya agtokan ka. No anya ti mapasamak iti date me, friend. Okay, enjoy! Tangay adatan diti restaurant. Agorder tan iti kanin tama ko eh. Ay, saan? Jaket ti mga iti dati a restaurant. Ha? Sikalangan ti mga nata orayan kay Jerwar. Ne, manugot kang agdate ta. Sa ita, kasta ti ibagam. Agis tambayak pa lang i Jerwar. Orayan kan tulangan ni Jay. Naa. Saan ka di nga imbagakan ka? Jaket nga agdate tayo ti kaaduan ti tao anding. Sa dino nga rod ti kayat mo? Nagluto talatan iti balayaw. Anya? Saan ka di nga imbagakan ka akayat ko alow kilaang ti relasyon ta anding. Nalipatam sa mo tay. Anya? Apay akas na ti rupa managawid anding anak kaw. Saan mo ti na may drawing? Ay. Nay, sapay naunag ti sinnaay maw. Apay ka di aya.
Diyakon mauawatan tinubyok, tatang. Anya? Kasanwa di mo mauawatan, anak ko? Di naman ngamin kayat nga ag-date kami iti kaadwan ti tao, tatang. Kas kumaitay, mang restaurant kami kuma, ngam di namit kayat. Siyaklaang kano timangan, taurayan nak itiruar ti restaurant anapanan me. Abang amag na may nunginginaan a restaurant, tinapanan nyo, anak ko. Saan mo, tatang? Simple laang mat a restaurant day jay. Sa maysa, saan mat anangin at timakan ijay. Di ko na kanya, kayat na low-kay laang ti relasyon ming. Anya? Low-kay? Ay una yan ti kasta, anak ko. Nagawid ka mat adagaws, makoy anak ko. Kunak man no adda dityaw itinubyam. Kaya't nga, date kami ti Deja restaurant, nana. Nagaro ti tao. Na, apay kuma. Ti kayat ko, low-key kami. Low-kay? Anya ti kayat mo asawa anak ko. Low-key. As in, da kami laang ti makaamong nga adda relasyon may. Anya? Na, adaya mo't kasta. Adda narigat ngamin no mamuan lagi ti tattaw no asino tinubyak. Dayta ka di ti makagapaw. No apay nga awan pa'y nayam amom kanyak makaw. Wait, low-key relationship ti kayat ko. Ay awan no kasta ti kapanunutam. Amanga no panunutan tinubyam nga adda kalukwan ngar aramidam. Loki dita nga. Saan kay mo't nga artista? What are you doing to my store? Mabalin ti umutang? Anya ti utang niya? Wako ma, load ko ma. Ay, di talaga yan. Mano ti utang yan? Regular 200 ko man na mabalin. Ha? Ngayon saan na mabalin? Saanan bakla? Ano sa kung ti mapanti sa baling at tersinan Ay, no. Isurat mo ti number mo, taludan ka. Ay, agyaman bakla Ay, pasalamat ka kasi gwapo ka. Adaman kayat ko asaludsudan kan ka, friend. Anya tiket masaludsudan, andeng? Normal laang ka day ti maadaan iti low-key a relationship. Anyaman day ta a low-key, friend. Kas iti relasyon may kinimakaw Ti kayat na kat dua kami laang amakaamong adda relasyon may. Nartista kayo siguro akat. Mabalin Diyak mo friend. No siyak ti saludsudam. Diyak kayat day ta low-key relationship aday ta. Uray siyak mata friend. Iti anya aga po nga ibain mi ti relasyon mi. Kat agpada kami mata single. Adda tinapanunot kong aramidam friend. Anya day ta napanunot mo friend. O masidag ka tay bagakken ka. Oh, friend, naipost kon iti Facebook ti ladawan mi ni Makoy. Intag mo ka ti Facebook account ti nobyo, iti in-post mo iti Facebook mo, friend? Wun. Kat, adu ka di matlang tinag-heart react? Wuna. Aduda, kitaang. Aywan nga agpaiso, adu pa'y tinag-comment, friend. Kita mo, nag-comment pa'y ni auntie ni Makoy nga adda ijay abroad. Ni Makoy nga'y, nag-comment ka di mat? Saan pa'y Ngam ipakitaktukan ka no agkita kami manon. Sigurado amas daaw dayay. Ta italaang kat anagiposak iti picture mi iti Facebook account ko. Ay, uunay kan Makaw. Apay mananang. Anya man ti basol ko? Apay adi mo imbagbaga. Anigayam andeng akaaruba tayo tinubyam. Ha? Sino tinakadamagan nyo? Ni andeng amisma wanakaw. Hay, nakita kat tiladawan nyo nga impus na iti Facebook na. Anya? Kaano nga impus na? Itay laang. Kita man nanang. Awan mo't kami tilod ko apang Facebook. So, jak makita no anya ti impupos na. Day taman na. Kita anak ka. Ay, unay mateng. Kunak mo't aloki lang ti relasyon may. Ape nagpost pa ilaan.
Ada ka din ni Anding, Uncle? Nay, si kamagayam makoy. Ay, awan ni Anding dito'y balay. Apay aya. Ada ko man napatagal pagsaritaan mi, Uncle. Ay, agsublikan tula nga, yung ton malam, barok. Ay, sana mabalin, Uncle. Napatag unay ti ibagakan ko na. So nga, ibagayo kanyak, no? Sa dino ti ayan na, tasya akong ti mapanijay. Ada ti trabaho ni Anding, ijay sintro. Sa dino di sintraw. Ibagayaw, tamapanak ijay. Di nan tumo, replyan na text ko kung kwa na. Ay, ang mga nubisi ay ti trabaho na. Iso asaan ang makareply, barok. Ay, mabitlaan. Dahil surat ko ti address ti pagtrabahuan na, barok. Pinaayaban na ka no, Lisa, friend. Ada ka di ibagam? Ni mo ko imat ti aday tiruar, si kasamat ti gagara na, friend. Ayun nga, paiso. Anya nga itar aramiden ni Makoy dito'y pagtrabahuan ta. Ada siguro tinapatag nga ibagana ken ka. Anya kumangay ti bagana. Tinasaya at rumar ka takasaritam. Narigat mo agdiretso dito'y unag, sapay bawal ti bisita dito'y. Sikapay nga rin ti makaamo dito. Sige, sikapay nga rin ti makaamo dito ya, friend. Wen, agawaam kiti ti rumar tanik, kasla makaungutan ti nobyom. Saan manin ang makaururay? Una yun day tatao. Anya ti masapol mo, Makoy? Pwede mo replyan dagiti text ko kan ka? Agraman dagiti awag kan chat ko? Kita amadamat ti trabaho. Ay kauray Manulang mo ti agreply iti text no chat no sa dino ti ayan mo. Ay na maiparit nga min ti ag cellphone kabayatan ti panagtrabaho mi. Maawatam kumamot day ta. Una yun. Apay, anya ayat ti umay mo ibaga? Imayak, takayat ko nga i-delete mo ti inpost mo aladawan ta iti Facebook account mo. Apay ko man. I-delete mo no mabalin. Tila, ipopost mo nga min. Saan man akong conforme ti ipopost mo aladawan ta? Nakababain. Ay naawan mo't siguro ti dakis na no ipost ko. Sana bali tadamot relasyon ta. Ay, basta i-delete mo ti inpost mo iti Facebook, period. Bagak lang nga roden, low-key ti kahit ko a relasyon ta. Nagpost ka pa ila iti Facebook mo. In mind ni Makoy dito'y balay itay, anak ko, sapsapulan na ka. Nagsarita kami itayan, tatang. Kahit anyakit imbaganaking ka, anak ko. Anyapay kumangay. Impadilit na ti impos ko aladawan mi iti Facebook. Nay, apay kanungay. Kas iti sigod tatang. Ti kayat naket low kailaang ti relasyon mi. Panagrik naket adda ilimlimad na kanya. Ha? Apay mo na ibagam ti kasta, anak ko. Tadi na kayat nga ag-date kami iti kaadwan ti tao. Agraman ti ladawan mi nga impos ko iti Facebook. Impadilit na, tatang. Anya? May baglangan tanaranaan ka dito'y dalan, Anding. Apay, bakla. Nakitak ti inpost mo iti Facebook account mo. Ha? Wen, tingay ladawan nyo ko ni Makoy. Apay, adda ka di parikot iti impose ko, bakla. Ay, pasensyakan Jackmot ngamin amo si kagayam ti nobya na. Anya ti kayat mo asawan? Ti ko nananto pa kanya kat single. Anya? Wen, kinapudno na, kurso nadakmot ni Makoy. Ngam idinaamwak si kagayam ti nobya na, ay, flang. Ayoko sa kanya. Naamiris ko apagkukwartaan nakla ang gayam. Isumat lagayam nga impadilit na ti picture mi nga impose ko iti Facebook. Low kay gayam Wen, husto tinangag mo, Anding. Ada tinakita asabali a babae, akadwa ni Makoy ijay paradaan, friend. Tiawanan bain alalaki? Nakaholding hands na pa'y nga road, iso nga uray saan na nga ibaga. Amuklatan nga dati relasyon da adwa. Isumat lagayam alo kailaang ti kayat na iti relasyon mi. Tadi na kayat amang iposak iti ladawan mi iti Facebook account ko. Uray iti Facebook account na, friend. Awan ti makita aladawan mo ngayon post na. Agsagana day jay amakoy kanyak. Anyat aramidam, friend. Iparik na kenkwa na ti sakit ngem parik na kanyak.
Ay na friend, dayjay pala ang matikunam, di na mo ti makonsensya dayjay. Kita amakit, kasasaan pa'y amakarik na. Ay, talagang agburburak ti darakan ko ng friend. Kontrolam ti bagim friend, agyaman kakit di at, na mo amadagos lagi ti kalokwan ti nobyom. Uminom ka pa'y iti Diyos, anday balasang ka. Agyamanak ang tinorma. Hindi ka di makaw iti gagaram. Wen anti, adda ko makayat ko nga ibagakan ko na. Ay, sapay nakaturog pa'y laang balasang ka. Ngam no napatag ti bagam, riingaklatan. Saanin anti, urayik laangan ang makariing. Sana bale ta saan mat aras. Ay, riingak-laang tapno makapagsarita kayaw, balasang ka. Mabait laang, orayan na. Nasaya at mata nakariing kan, makoy. Anya tera, ramidam diti balay aya. Adda napatag nga ibagakan ka. Anya reta nga isyaw. Naamwak, asaan lagayam asyak tinubyam. Ado kami pa'y. Ha? Isumit lagayam akayat mo ti lokay a relasyon. Ado maggayam ti karelasyon mo. Ay kwa, sana putno dita. Ay sos, di kan aglibak. Tanakarkarong agburak ti darak no kasta ka laang. Ay kwa, anday. Mabalin na pagsaritaan taday ta tinasayaan. Sana masapol nga agungat ka. Naamwak ti rumbang amamwak. Ha? Naibagak matan dagiti kayat ko nga ibaga. Iso nga ita, agbreaktan. Jakon kayat ti makirelasyon itikaskan ka. Feeling kamot launay. Anding, mabit lang. Di ka nga rin pumampanaw. Urnusan ta kumaday to. Pang-aasim, anding. Nagawid ak nga raw kalpasan ti panagsarita mi itinubyaw. Kadyak ninamnama asinurot nak ije balaybay. Kasta unay ti panagsangit na. Kapo taawan mo ti makita alwana. Saan akon anak sinubyan pa kinkwana tatapal samaw. Patingga ita, kat nasakit lata tinakam ko kinkwana. So adyak malapdan ti agkusilap no kastang agsabat kami itidalan. Alah, kastan tatabal samaw. To'y pagayam mo, andeng. Ay, unayan pagayam kong andeng. Saan ang nasayaan, di naaramidan ti iksmuking ka. Nupay kasta, malah, sursurwang ti agpakawan. Iti kasta, maadaan kamutain iti makuna, peace of mind. Malah papagayam, itan ti nagpatinggaan ti surat. Ngayon patulod ni pagayam tayo nga anday. Dito'y programa tayo, nagganas yaw. In your nose para iti-scrape ni Carlota Mistika. Isagsagot ka na kayo, di Dance Ilocano YouTube channel. Agyama kami, itingkay, panang tarabay. Nagganas yaw. Naibag nga oras yung aming papagayam. Di surat ngayon tayo idrama ita kat naggapaw kat ni pagayam tayo ang nagpailingad itinagan afidel. Kastoy man ti kunana. Dear Tata Balsamaw, naibag nga orasyo apada-pada nang nagruna akablaawang ka. Ilingad nakman itinagan fidel. Agtawin na kaon iti sa isinta isingkaw. Ang napigsa akpailaag. Nimot bakit ko atinay nga isuti asawa, agtawon mo tayo iti sa isinta iunaw. Puro di adal nagiti duwang anak may, at damot bukod dan a pamilya. Ngam sana day ta, ti parikot kaw, Tata Balsamaw. Ti pakasignak ita, kat ni tinay nga asawa. No kaano pa'y abimakot, kanlimakay kamay, isuma ti kanayaw a panagririmay. Adumot tayo dagiti saan may apagkinkin na awatan. Inak nga rodrog yan, tiyag salaysay. Kung nakmat kan kaya kaya tiprin ito asidan.
Apay kayong pritong pailaang day tabagaws. Jak nga ron kaya ti paksew. Jak kaya ti suka. Kung na kaya paksiwam, sinigang ko nakmatkan ka. Inulit-ulit ko pa'y. Alsimam iti salamaga ay kunakpaikan ka. Apay tulang kan. Ay, no saan mo kaya ti mangan? Pumanaw ka dito'y kusina. Ay, talaga sana ka mga di ka manlagan. Siya kaya mo ti mabisinan? Esther, adapay na ba ti ala ko mamakan? Naibusan atata. Nagaduma ngamin dagiti estudyante nga imay nangan dito'y pwestok itay. Uray dagiti maestra ken maestro, imay danangan dito'y. Apay ayatata. Mabisidak nga rudag. Ni, saan ka pa anangan? Kano pasado alas 12? Saan nga raw? Saan mat kami na sinurot ni Nanam Tinay ti luto ti bango sa kayat kap? Kunak nga alsiman na, imbrito na kita. Aga pa kayo magayam adwa. Kano na jay tumatinay sana makawawat? Tulang pa'y gaminan kahit. Ay na, kasanungay nga ruden. Awan mo't tinabati amakan alakok, Tata Fidel. Agawid akitin? Nakaturog siguro ni Nanam Tinay. Aglibasak amapan magaan. Nangidulinan nga taayan ni Tinay ginabati asidaang itay. Ay, awan mo dito'y lamisaan. Ijay sa pa'y tuktok ti kabinet, tinangidulinan na. Iso ti banbantayan jay pusa. Haguray ka man gaw ta mga anak man. Kasado nga ta anak ka uli dahil jay at tinahi dito'y tuktok ti kabinet. Nagrigatan ay at umuli. Adayta. Nagawat kaun. Magana kaun. Nagawat ka matlaang. Ay, natinagan ti silaan. Nagtatakaw! Ay, nga jar aramidam diti kusina? Apay nga ada ka dita nga to ti kabinet. Adalaan gaw-gawatag. Naibalangan, di si daag pa'y kumanurabi Ay, unay kan Fidel. Kas kalasaan alaklakayan. Ay, bumabakaw. Ay, rumpag lang. Talinisam na tinagkaiwara si daan dito'y kusina. Ay, di nagtulungan? Apay kumatulungan ka, kat sika tinagwara. Awan lati dikar aramidan alaklakayan. Diana, madam. Oh, si Kamat, di nakmanaw-awagan iti madam. Nasaya at na nagkita ta dito'y palengke. Umayak makipalengke. Bisi kan samot akanayon. Di kamot unay agpaspasyaran ijay baryo. Napan kami di napalabas abulan. Apagbait kami laang, tanagado mo ti trabaho ijay eskwelaan. Kumusta nga idananang kantatang ko, akarubam? Day tangarod ti ibagak, ma'am. Kaapay? Ay na, kanayon damot nga agapa. Ni tatang kan nanang ko? Abay nga agap-apa da. Saan damot ang agap-apa idi Ay na, kanayon itan. Iso ama panyumot pasyaran ida Oh, di ka madanagan. Tamapan minto pasyaran. Ibagak kadagiti kakabsat ko. Oh, hello, Jana. Apay ngay mawag ka? Kumustaan ka mat nong? Saan ka mat ngamin nga umawawag? Pasensya ka na din ko. Ado ngamin ti trabaho mi ita dito police station. Ken may sa, madamati schooling ko. Isumalagayam asaan ka man lang agtetex. Ay, nasaya at man. Tauray busy ka dito eskwelaan ket nakaawag ka lata. Ngamin, dananang kantatang. Ha? Apay, ada ka din napasama ka dakwada? Imbaga kanyak day karuba da, akanayon da kanu nga agapa. Normal laeng day jay. Agpinpinok kaw da kanu akanayon. Ne, apay ngay nga ta. Saan damot akasta di ubing tayo pay? Ay na, amangan no agkaabaw dan. Kasano, 5 kay kan bimakit damitin. Iso akasta da ang agpada. Ada ka di oras mo? Sikaman pay lang ti mapanmang bisita kadakwada manong. Diyak pay lang amin masango ita. Madama ti exam dagiti estudyante.
ka ditoy. Si kalaklakayan, tabasibasan ka man. Huh? Tetala ti amom nga ramidan, ti bang butbutan. Saan ka pumanaw? Ta saan ta pa'y analpas ang nagtungtong? Ay, katungtong mo day tabagim, ta saan ka mo lamakaw-awat. Tata Fidel, anya ti mapaspasamak. Ay, ni man nanam tinay kaya't nakmanan na basibasan. Adamanan di saan mi ang nagkinaawatan. Basibasan na ka? Ay sus, nasakit daytang. Kunak nga raw na padasin na, ta ipabarangay ka. Ay na, saan kumamutin atata? Tani, narigat no ipabarangay yu pa iti problema yu. Pagtungtungan nyo kumalaangon. Ay, adula amin. Kitap? Isan nga raw na makaawat ay taatinay. Tulang san na talaga. Anya ayang amin, ti saan nyo apagkinkin na awatan, Tata Fidel. So, ti saan na makaawat? Jagaro tibe. Ti kayat na drama. Ti kayat kumait, jay damdamak Datay mapaspasama kita glawlaw. Day talaang? Kawain. Ado nga amom. Agtala ka man dita. Ibagak ka nagiti anak may, arumbang asagay sa kami ititibe. Diyak kayat ti adakag agaw na. Nanang, tatang, nakaumayak na adda na damag ko. Anya day ka, anadamag mo, Wilson. Kanayon kayo mo't kano nga agapakin ni tatang. Ay pudno day ka. Taday ta, ma'am, awan sursuro na. Day, sakitan ti awan sursuro na. Kahit no sika tinaglawag nga awan sursuro na. Ay sika! Ay sika! Ay, aguray kayo. Pudno gayam tinakagtang kanyak akanayon kayo nga agapa. Wilson Baraw. Tangay pulis ka matan. Tiliwo mo, day taatatang mo. Jesus, agkabaw ka talagaan. Sika tirumbaga matilew. Apay hindi na siya tipatilew mo. Kadinanog nakgayan? Kano ka dinanaog? Tila sasaumad, kabaw, abakat. Ay, aguray. Aglilin na wag tayo man. Ay, tatang. Pudno ka di adinanog mo ni nanang. Dakkel abasol day ta. Sumungbat ka. Di mo paglibakan ti aramid mo. Awan mo ti malagip ko. Adinanog ka kay. Naglaing ka talaga nga garabe di ti istorya. Ay, nabilibakan ka. Nay, nalipata maun. Ididinanog nak idirabi Ala, istorya ang mananang. Nasken amalawlawagan ti amin. Kinapudno na, saan laan na minsan adinanog nak ti amam. Kaya ti osawan, namin ado. Namin ado, jak la nagrekreklamaw, tadyak kaya ti iskandalaw. Alaman nga raw tinay, istorya umat, no kaano adinanog ka. Na, awan malagip ka. Amom barok, no kasta maturog kamin iti amam. Kala at latan ang mariingak, gapu iti napigsa pa ng dandanog na kanyak. Ang nakaida ni tatang? Napigsa mo ti urok na, kan nakakidam. Makitap? Diyak mo day ka? Saan laan na minsan? In-street nakman idirabien, kitaam na ti pangak, limtag. Uwan nga paiso Medyo limtag. Ay, diyak ka bo. Diyak mo day ta. Nga ibagbagan ni dadang mo. Awan mo't malagip ka. Iso nga ibalod mo day ta nga amam. Tasaanan, alimpyo ti panagpampanunot na. Ibalod na sa sawam. Si Kati Rumbag, ang may balaw. Anya ngay manong, napan mo matla ang binisita dananang kantatang? Ading, napanak. Kasangsangpot ko launay. Kat, kumusta da ngay manong? Pudno tinakagtang kanyak nga istorya. Anya? Agap-apada talaga. Idi adda kiti balay. Permi ti apada. Apay ngay akastada mo't itan? Diyak man amo. Kurang laangin nga agdinanog da iti sangwanak. Anya? Anya ti pagap-apaan da? Ni tatang dandanugan na kano ni nanang. Ay, physical abuse daytan. Lakay ni tatang, nga makadanog pa'y laang. No nakaturog kano ni tatang, dumanog ket madanog na ni nanang. Kunaklakit din no iranrantanan? Ay, adda request da. Anya day tama nung. Masapul kano sa gaysada iti telebisyon. Nagdakal day TV day jay balay. Saan da pa'y laang ama kontento? Wen angam isulat pagap-apaan da day jay.
Iso nga igatangan tan ida ah. Oo na. Day talagayam. Saggaysadan ton iti TV a pagbuyaan. Wen, nasaysaya ti kasta. Tapno maliklikan dati agapa. Ket ni, nakababain kadagiti karuba. Nanatinay, anya jay nakitak nga in-deliver da ijay balayo inay. Jay baro at TV mi Apay, naperdi jay TV yu adakal. Ay na, nagpagatang kami iti may sapay at TV. Tadinak mo't pasublatan na pagbuyaan ni Tatam Fidel. Kaya't na, isulaang mat ti agbuya. At damot ay ati kasta. Kat, sa dino nga iti pangikabilan nyo di tabaro at TV yung. Ay ka, tapnaawan ti Rirey. Siyak ti agbuya ijay baba. Ni Tatam a Fidel, ijay nga to. May mayat matkit di daytan. May mayat matkit di daytan na panunot yung. Pasaray ilamang pay nga may ni Tatam Fidel ti remote. Jack mabirukan. Iso nga agap pa kami latta akanayon. Dayta, nagkatuluyan damot lang jay bida babae kan lalaki. Nagmayatin a drama dayto yan. Nay, pinigsaan matan ni Fidel ti TV na ijay nga tao. Hay! Awan mangagkon! Pakapsutam na ita TV ni nga tao. Nay, karkaro na! Siyak tiluklok ko man ya. Di mo kaya't apakapsutan na, aguray ka man. Look, I asked around and did research. Asinaw, itati na nga ba? Pare Fidel, napuyat kan sa iderabi ha. Kasado ka mong paray? Kano nakapigpig sa TV yaw dito balayaw. Saan kami ang nakaturo ka karo bayaw? Ay napigsa? Ado a karo ba at nagreklamo pada ka sana nakaturog? Ay pasensya kayo na. Kasalamang gamin sinyan na tabalayaw di rabay. Apay, permi atulang kayo na yakin ni kumaritinay. Takas taunay ti kapigsana. Pari Fidel di urayaw na petisyonan da kayaw. Petisyonan da kamay? Ay kadwa na, nukas tayo la ka na yaw. Petisyonan da kayaw. Taperwisyo kayo kadagiti karo ba? Saan kayo matsiguro nga agap-apa na niya, Tatang? Jagasan. Kanayo naktupay nga apaan ni nanang yo. Apay ngay. Adamutan sa gaysa at TV yo. Agapa kayo latta? Basta. Ay kan ba isa. Petisyonan da kami kanaon. Nagiti karo ba mi? Anya? Anya ti mapaspasamak ka na kayo, Tatang. Ay, basta. Agsina kamen kini nanang yo. Itapay, alimakay kan bimakit kayon. Ay, naumakaw ni tikas niya nga ramid na. Ay, pag sinaan na kamay. Ay, sina. Di talagayam. Di agsina kamay. Pagtungtungan kayo. Ngam agong ungot kayo man. Ay, diyak kaya tagasarita na itainam. Nangato ti pride na. Kasla fried chicken. Sikati na nga to ti pride na. Ay, sana matuko ti kinagato ti pride mo. Ay, uray sika. Sumardang kayon. Kababain ka dagiti kaaruba. Kitaan nyo man. Ar-aribungbungan da kayon. Nagadudan di taruar. O anya, napanagnagamon akanayon nga agapa da tatangken nanang? Wan nga ron, manong. Idinapan ko ida pinasyar. Agap padalatta. Ay, naku, nagtumat kan ka. Petisyonan ka no idahan dagiti kaaruba da. Gaputa nagpigsa ti volume ti TV da. Ni ay, apay mo ten nga imabuti ti kasta. Kaya't da ka no ti agsina. Agsina da? Ay so, saan Saan na mabaling? Amom ti ada dito'y panunot ko. Adan samat kabkabaw dan. Ay na, kastamat tinapanunod ko. Iso akasapulan sa amakadwaan idan. Pagsagaysaan tan sa idan, manong. Iyawid mo ni tatang. Iyawid ko mo't ni nanang. Pag sinain ta ida?
No kayat da nga agkadwa dalat ta, makabulan da iji balay. Makabulan dan tumot iji balay yo. Ay kato na. Awan problema no kastading. Nalawa mo iji balay apag yananda. Uray mo't iji balay. Nalawa jay paraangan apag naanda. Kanya ti makunayo iti singasing mikin ni Jana. Tatang, nanang. Panunutek pa'y Adaya panunot mo. Ay, sikat awan ti panunot na. Ay, sus. Awan to pa'y manaknakam mo. Panunot to kidain. Ay na, irugi damanan. Aga pa kayo manan? Nagsimple laang abanag. Pagapaan nyo? Ay, kung nagtubot kami na pagsinaan na kami. Ay na, awan ti agsina. Ibagbagayo idi kada kami. Ama iparit ti agsina nga agasawa. Ita, da kayo matimang ibagbaga nga agsina kayo. Nagsaya at da kami a pinadakkel. Ita, nagbaliwan ti panakilagan nyo iti maysa kan maysa. Dayta itati parikot ko, tatabal samaw. Malakadan na kumano niya ti aramiden may ngagasawa. Tapno maurnos may ti amay. Kabsat Pidail. Pudnaw ti bagbaganag iti anak yaw. Ano kaano alimakay kan bimakit kayaw. Isomay ti panagap-apayaw. Ado mutayin nagiti banag asaan yaw apagkinkin na awatan. Kastaw tay aramidam Kabsat Pidail. Sublianan nyo man, idi panaway na agin inarim kayo pa'y lahag. Ambo, sweet na sweet kayo mo't idigay. Hina. So, Kabsat Pidail, lail mo mga may ni Bakamaw. No, mabalay na ika-regalwam mo na. Iti kayat na amakmakan. Igatangam iti bestida na. Bag. Kun simple awagas, apanang ipakita iti panagayat mo pa'y lang kinkwana. Agpasya-pasyer kayo. Kat nasaysayat no kadwayaw dagiti apukuyaw, wanaw dagiti anak yaw. Give intig lang Kabsat Pidail ti kasapulan iti relasyon. Kun kang runan na, respitaw iti tunggal maysa. Rumbang asaan amapukaw, ti respito yaw. Bueno papagayam, dahil nga raw ti pakasaritaan ni Kabsat Pidail, adinan inlanad ti address na. Dito'y drama tayaw, nagkanas nyo, in your nose para iti-scribe ni John F. Isagsagot ka na kayaw, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang taraban.